Ole Tonchuma kan ngai thla kho le tur chu Delhi kyang mai Uttar Pradesh hom chung Ghaziabad thil thleng ni in he thil thleng hian asia apyang te athongin athlengang ti po ansang to phak bak ania heng an chanchin kan soi tur te hi kumtling lo ani awangin an hming hi tarlan ani don lawa no pangti in kan soi sel meidon ani mi panau pang kumsom paroko upa pol som zirve mek chu zirnalama achaklavin achhiante aphalo le thina no pang thiam thei tak tia soi tur ani lemlo ama a in sha chian ema wang hian ale khazira tuina engma ani lawa anu le pati hna school cho sanmaya thildang ti po adil photo chen mase anu le paten larem tilovin lazirve sham sham se anti awangin school ban santir ngu chu anrem ti theilawa heti la hian games le social media lama aril ru apena sa in azirlaya tuina ani lo tak zeta anu le paten zirna chunjom zel se anati awangin school chu akal ve sham sham ani bera chutianga akal sham sham mek lai chuan no pangai to na chuan school kallawa lekha zirlo dan mol chu alangai to zela aril ruwa thil pakhadron omin chu atana kong om chun le lekha zirzel lo na tur kong nia asia ta wangin thutluk na asiam ta a ahar satna sutkyanan twal tha atum ta top mai remchang hun engem chen azon nu chuan a hmu fota ama ai no pang le pian phunga po te zo no pang kumsom pathuma upa chu athat ve ta hmia mai twala tha nu hian police in report in twala tha thole ruang omna thlengin police chu ashil ta veka atira pheichuan police hian an oi sakwak lawa ma se ama zokin a phatlo ba ka athangi ani thu ashil boxi police te po an thushat le don chuan a chhongin mak an ti hle a no pang soyang chuan ruang omna chu police te chuan an pan ngala a hmunan va thlen chuan a soyang nge in ruang chu an va hmuta a tol thatu no pang hi kumsom parukli ka upa alani wang ti po aniang atana poitu le poilo tor po alangai to thleng phalo ni te po ina siata police ten thuan zo rengin ngai to na fim tak mangin engki ma chang zela ama nge in atha ani thu a phatak boxi lawa chuan police lampo in thil thlendan kim changshia tumin thu zo fiana ani ta a thu zo fiana anne hnu hian police samte hian hetiang hian thil thlendan kim chang an soi chhuak ta ani police thu chhoin atarlan danin march ni somni pahni kumsang ni somni pahni tlailam darli vela Ghaziabad khosa no pang kumsom paroko upa chu Garden Enclave Police Station kalin tola tha thole ami tha tak ruang po Misal Gari Expressway kongpui sir himjinga athuruk tho awathlena tin hengba ka hian ruang omna po ako hmu theivek tho police hi ashatir boka no pang thuli hla lodong songa ama ngai thatu police station a lo omte chu an thusha chona chhogin mak an ti hlea police samte po in an ho tu lian lamte sheshe ngalin ruang omna nia no pangina asoina lam chu an panta a no pang soi angin ruang chu an va hmuta kha ani a police ten thil thlendan ne tola tha dan te an hanzota atira chuan anin ti thiam lo awanga a ngonga reklum tamai ni in a insoya amai ro chu zona sang an zo le hnuwa an shat le danin tola tha chanjok taknia a soi chu ale khazer pe lo wangle school chol san adu awang ti sha chhuani ta a police te ma a soi zel danin ale khazer pe lo le school ban san adu luata tol hi athata ni na soi anu le paten ti luina a an kalter zel thaw awangin le khazer apum pel theina kong om chunnia asia ta tola thatta der mai nan kala chete le poi khoi thin de chu jela an tang ti ashewe ni ngei turani nau pangai to na tang chuan om lo wak po ani lo amma hon tor puitling anga ngai to thiam lo ani wang te po aniang tola tha chuan jela alu don ti ain sha a jela chuan lekha azir angai to don lo ti ngai to na ani ewanga tol that ani thole school kal tora tir to le how to tor anu le pate anum to don lawa asia ta wanga tola tha tho police ma hian asoya heti tak maya nau pangin rilru apotamai hi police po in mak an ti in an suang to phak bak ani tho an soi chhak hiala nau pang hian jela alu don chuan thil swal ti angai ti sia chumi tur chuan jela alu theinge nan tol tha chu atum het tabura tol tha tur chuan mishing ama modon ti point sha in an hne theinge tur mishing zon atul dona chuwang chuan ama ai te le kumlama lanau pangjok school khata azir pui kumsom pathuma upa chu athlang ta ani he thil thleng chungchanga hian
Ghaziabad SP chuan thu chwa siam ngalin chaktaka mala torin police station lam asha tir ngala naupang tol thatu chungchanga zerchana annei crime takin atarlan danin hemi panau pangtol thatu kumsom parukle ka upa hi zirna a achaklavin school kalte a shem em thin hi alawni a school ban sana achungte na thopui adu thote po anu le pati hna voidoi lawa thlen to a heti la hian pol som azir kan ti to kha azir mek na school aluma po hian voithum lai school a thlakman nge nge a chuti lain anu le pati ro chuan lekha la zirzel seti in anfapa chu anlo tur vereng buka ani na taka chuan he no pang hian school kal adu to lo akal thadu lo awang hian anu le pati po in voi tam tak ko thial po an thlak fowa nu le pari ru a chuan anfapata na an thanim ngai na po hi a om lo ve nu le pati chuan anfate mahun tor ngai to re rengin hun an manga in hlo fa chop po in school tha in da an do zel thin hetiang deuh hian hemi te chung kwa po hian anfapatan theito pan chwa ni tina in hlo fa chopa eizong ni in chuti chung chuan anfapatan chuan an nei zong song po an uilau ani Ghaziabad SP Irasra chuan tol thatu no pang hian tola tha ma dei to hian hetiang thil swalian tak ti do na ril ro hi thakhat liam ta atang dei to a anei to thu tar langa no pang hian ngai to na mol tak mangin ahar satna atanga atal chhuana kong om chhun nia ashiat baka school kultura tir thin tu anu le pa ti hlata a om theina ngain mol takin aswang to na chu ati puitlingta ani ati rei tak jela tang tora in ngain chu chu azalin na tora angai baka police te thazar hnoi om chu atana thlan om bera ashiata wangin tol tha do na thinlung hi aputa ni in alang atha tak naupang kumsom pathumi baka hian naupang dang pathum lai mai te chu komin thatum hian alo be viau to alo ni a ma se heng naupang pathum alo biak thin te ero tuma thana hun rem chang amu theilo atopa tona atha ta khi atang ta ni in Ghaziabad SP hian asoi boka tin vandoi na tokta naupang kumsom pathum mi te chung kwa hi chung ko khosa khar sabe tak thawon ni a naupang pian thapa ngai tak chu ni thoma se acherin thasui anei waklawa chu tol thatu naupang ve khian ram changa la in achunga rong takin achete mai an ngaya tol thatu naupang hian tola tha ma hian naupang chu an khokyang mai om National Highway a motor kenga chi dingtlar put om chu shilin enpui asom chena ma se naupang chu alorem chang lo hlau zela ama iro chu ni dang ang bokin March ni somni panni kumsang ni somni panni ron her chhuakin school kalni ani a school po kal talo chuan chu naupang bok chu highway a motor enpui tur chuan a somli a hemi tum hian an panni chuan highway expressway tia an soilam chu an panta a an va thlen hnuwa tol thatu naupang chuan remchang jong zelin chaklian pui din tlar put na kongsir pholchina naupang chu thotpuin a in bon in fiam pui vela chu remchang ala in arek hlum zui ta ni in Ghaziabad SP hian asoi ani tol thatu naupang hi ache dan a fingin hetiang taka kumlama la naupang tak ni chung sia ruam hon na fil tak asiam thei hi nu chui tu lampo in mak an ti hle a tol thatu hian tola tha zo vele kalbo ngal mai lovin alo ruam man lok angin boral ta naupang chu amar phu ala om le om laute a en fel le te a athinge yem ti fin fiale nan akyang mai om mol chula in naupang akyang le treng chu a ngonga avota chor maya aka atangin thisen achwaka ataksa ero ache to lo athi to nge ya ashiat no chuan ati tur ti zawa in ngain abul maya nimbuka arwang chu athokrota a atumbir pakhat azirna cholsan tur chuan jela lu atol don ti sia a chumi tur chuan police nena inpek tumin police station lam apan ngala tola tha thole chumi awanga man in report ani thowa soita a Ghaziabad police in thu chu an siam danin tol thatu naupang hi kumsom panga le tharukna amang meka kumtling lo alani awangin danina phut angin Child Reformation Center adalu anita ani kumtling lawin tola tha dan le vandoina tokta naupang kumsom pathumi rong taka tha ani dana ashe apyang ten mak anti in
naupanga hetiang ngai tuana an nei ang ti po an swang tuana a ala thlen lo la ya ataka hria tur le hmu tur om tamai chu mak an ti hle a reilo te chungin ram chung adeng chhuak ani ber he in thana thleng awang hian mitam tak ril ruwa zona apiang na sa em emaya naupang thiam no chu ni thoma se abulbera anul epate ani theimai ngem ti chu asia apiang te ril ruwa zona om chu ani a anfapa thil swal ti duna thinlung potir to hi anul epate anni nge mai anfapa mahun tur an ngei to na lama thahnem an ngai lu tok nge anfapa din hmon hricheng lavin zirna lama arwal an odlu tok emni zok nge mi fati ang ni tirve an tumluata anfapa hian azolo enni ang ti chu asia apiang tina an soi thin chu ani a tam tak chuan hetiang khopa poilian tak khoi do na thinlung no pangin aputa mai hi a en kol tu anule pati mo phurna ti tok la an ombok engpo ni se no pangte hi an zo tok le an tuina lam hi kan sia sakwe fauti po hi atul hle a thanem ngai lo ta wanga thania kan ngai lama tongpong nor chiam ti po hi a thaberem ti te po kan ngai to non fo atul tak zet ani